ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Deputy Commissioner jongka West Gentia Hills District Garot LSN Dykes ha kakhan retorik rumpang arjar arpway ulakot penlong de kajingyalang hapadeng ki he officer bat ki seng bhalang hadin bakalami kajingyakan at kabajur hapadeng ki driver tourist bat ka National Highway Authority of India ha toll plaza ha yalong pas I West Gentia Hills District nakadaw baki nongtray ki ba pahara hakani ka jaka kimsha ban rung ki kali ki bamdon ki fastag sticker. Ya kajingilang hagani ka snila Pynïaid da UDC jongka West Gentia Hills District hakajingidan lang ki officer jongka NHAI badru ki seng bhalang ki bakentup ya ka Hinyotrap Achik National Movement ka Meghalaya People's United Front ka Meghalaya People's Labour's Union bad ki wei ha ka bakajingikran kalalong ka basyongshit hadin bakini ki seng bhalang ki lepersha ya kajing pentrikam ya ki fastag badru kajingdan kuna jongka ni ka toll plaza kabalong arsha na kabaju Shim. Hadin kajingyalang kabalane daki katto kat ni kenta ki officer jong ke NHAI kila Mynjur ban Shim Biang daka dor Barim kata laipo tengka shisngi kat ba ki kali jong ki rew shimet pat larai ban Shim arspa hanyo pusan tengka shibenai kat kum bala penmi hukum daka sorkar. Kejogopo niki nang yalam sen halang lokal untuk distrik untuk ke SU PDGP ke HANM kami jauh lagi tu di Public Transport Vehicle Association da Iwan Bok di dekat yang ti nak yang ngal ada kot lang ni di Uksil na Nhai kami jauh SPU BPO punya kelam tempat kita kenal gerak. Tapi izin doa bun teliti, lagi senylang muka kami nak kerjanya kelam ni tu nengkong, nak tak wajib ikan ni ki penamkam ni ki fastak ki waktu ke raya ke government ke Hakman Menteri ke distrik ke Rihi Dew Kowi bukan kop lah ke state yang I Kowi lagi cing sistem yang pajba udah ke kelam kejong ki uksil nak buat nahai tak ke publicity waktu ini ki start guna bahasa lalu kelam ke distrik yang I ke cing ikut waktu atau bok bentar, ini tahu bok udai gini fastak yuk pada usok. Itu ukini ki itu untuk ki fast track good lagi VIP lift katkam gajing batai nana hai di teki ini itu modal. Hadin muda pen MK miki fastak jikmu to betu jam po kata persa dikate amga wadiman niki sen kam ke SU FGP dikene hap te kas clearly nimhane committee he puyo pai pik ki notification to ikate takam nutu orang itu tang mana cek sekali. Dah itu okey ki jingsu, ki lokal taksi. Kada gajing teruan ki asosiasi wa upene ki ke dor kumle kau tengkap. Kita itu ekini ki WM le urusan nombor ML kidopor. Mulai kita di cing ya kelam ikut ke meeting gudang daki untuk